haka sengi final jong ka kyusing tournament football tournament kebasan bala peniaj da seng trilang cultural club Pongtung lawan Bansakhi ya kane ka sengi penkut ya kane ka tournament da uba Hollywood Constit ubadai Sherman jong ka punusla ansi di blog baru lasenran yu da uba second shooting ubadai junior engineer ka PHE punusla division haka tai ka sengi kejingla kai final kadai hapadeng ka Pongtung Sport Club Persya ya ka Mausun Sport Club Hakaba ka Pongtung kala Pelimno ya ka Mausun Sport Club Dalai Lanon tentu la kwa eno nyoji na tiga rukom yele kam kata ka final Hakaba kan mau yang mau ki nang yur kai ro kwa imung nyoji na ka lele hung la yakan phalang bot na ka skill mo hano ro kata ka skill bami dan mar kata hane kwa yuji na ka skill ka ba mana ba em skill mungile ane ba em sap mungile ka ba kwa ide kata ha ka ba ngese la ka jong ka sap bong penpau hane hamadan sang ba penjitnat di mari nai kidir kai te ongoro ha ka jingile ba ting to ya long ki ba ya priang lang lagi kendon ki rule ki ba ka tournament be ka leng ba ki referee ki ba penyai na ka jingile kai te ya trilang ni ha ka ba penolong ki jingile kai ka ba bek ka ba reti ka ba biang ka ba jimari ka bijitnat nadu ko sedang hadu bawai kenem kalai kalet kaya tam kaduna hakak ti kakjat dan rei kata nu dadi moong ya thu ya wa ina kata to nya long ni kebre jinsur kebre jem ka jumut ki perkhat bong ya ai community uai no uai pat te koblei sibena te nang yai tentu naka senglang samla jong ka sinong Pongtung ka bala sim nagara ka senjam ha ka ba pelong sana ka tournament ka ba khanglan nagi uai pat ki player ki bana sabar nama teng ong bong kenteu na kasap kapong jong player kadong kathan keno ya player ang salaban mo Henry Hudaya kana kata kabadai baik bong yala si sunong dan nama kata to nang ya sekmat nang ya imsi hakaba lengba tournament mapi la sela bong ya sebiang na kadong kathan mi na player ki bong mi khmat ki bong king shai hatai ha polo la ne sabar jong kajela bat le se lai ro bong be bijing kermen mi upliar na kadong kathai mi obong thaba sebat sabar jong kari India ro tang kita khoble sebenai blish bone ye kong Club YNSM Lengdok Sports Club Kublai Shibon Regional Umsong Nakamoshun Sports Club Ay ay.
Kanongjok yung ka-5th King Gilsing Memorial Football Tournament yung STEM Ahacha Ubusan Kaday Kapongchong